обзор түсіретін боламыз. Бізде мамамыз осындай бокс алып берді. Менікі Милана Хаметова, Исмалдікі Влад А4. Қазір распаковка істейтін боламыз. Bismillah, açamız. Açıldı. Tadı açatın içeri var. Bismillah. Dostum! Dostum, ne yapacağım? Моя мечта, но şimdi. Это Миша. Посети камеру. Bizde içinde ne var yani? Sınavın içinde. Примок сразу. Машина. Ашмай тұрсын. Аштым. Мамлет. Мамлет ба? Это 4 мамлеты. Нужно смотреть сейчас. Я буду смотреть блоки. О, маме? 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 Я смотрю, берем маму. Телефон такой. Когда? Что мы там еще? Хорошо. 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 Açtım. Bakırken. O açtım. Ay şimdi ne kay? Ne? Hele. Of. Nasıl? Niye ki? Neyse, bakalım. Şimdi осындай қолғататын Милана Хаметова. Осындай собачкасы Милана Хаметова. Сосын краш деп тұр. Ладно, 4. Достар, міне, мен же осындай несін киіп алдым, қолға тағатын. Милана Хаметова, собачка, онсын миленький и краш. Исмалдікі міне. Осындай брелок, осындай не. Хадинға жасап.